Pemirsa Wau Rahina, Bali nguningayang pabawahan kasus antok kulung dasa 3 diri. Nanging ring rahinane mangkin, tanggal selikur Mei warsa kali tali selikur, wilangan keramo sanekeni penglalah COVID-19 kajantanang nincap malih. Pasien kenak Kuningan mawawah ngelangkungin kasus anyar antuk 150 diri. Kuningan talar wilangan pasien padam talar mawawah. Renane mangkin pasien sane padam tedon yeneng sayhang ring raine sedurung yani. Anut ring data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wenten kepanggih 100 kasus anyar. Dados nyani kumulatif kasus sane ketampanin Bali kantos langkungan petang dasa 6 diri. Asa punika talar pawahan pasien padem wenten adiri. Indik wilangan kumulatif pasien padem sangkaning COVID-19 kantos langkungan siu diri, luire siu sama 6 dasa 3 diri WNI miwah 5 diri WNA. Pasien kenak talar Kuningan mawa 150 kutus diri. Dados nyani wilangan pasien sane kenak sampun kantos langkungan petang dasa 4 diri. Ini kewentenan kasus aktif sane kantun kerawat miwah ngelaksanayang karantina wenten 717 diri. Ipun kerawat ring 17 rumah sakit miwah mekarantina ring Bapel Kesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima miwah BPK Paring. Bali Pos Nguningayang.